gore jeno de ko rach ke rifoni reporting konin be ke ngai konan lat ko diere doran biya kamal gwasame bana rach ka koran dan bere dan konwere dio je kon dial tika ngashmi dita long no che kore to ka mayom koran to ka mayom kula la kore to kam ngane nwari kana kana jang ke kon ngajen wo wude shal ke dollar ne we ka nasir ka ne chicken na mu ke tane te jandang baro jaro joka na zanu wo jaro dun kamande mu te cheru dun watch bne yan match right now gore jeno baro kenyam ka jen mtuo ko kama yom kam nuare kana jang gore jeno baro itin biatin kon lat ko rin biagalinga mat ka bu communication bo ko kwidan kon nuare cause right now direction wo continent chala direction me bej ngai kon right now akobo ba chaje ke ku me kirmi yadit so ra dialti ke bej ka kon nuare te kon ka ron me bej ka dong da la ron mo gwabo ko mo da banta makan to kono pa dio din ngot kon to kon ka pet bangon mete mo gwam me beto ka kon ka bela to ko cha kon displays gon kon dial kwana je to ka gwada dan ti ko je to tin la koren ti to ka kam ngane tin kon te ga mayom kene de ni ss pdf no ngai kon dial la kore edungok ne kenyam ko chana historical background chana janen me jang jandan lat kene en kor me to rode me dan dong mi jira me kene ngai dong baji nyot gwato tin ko direct ga ngai ba ano kor to ga diki ngum chora lat before that ken kor me ken to ki ken kore cha jang ni chop ko kudangro ne cha nek tin ka biem no me ken to ko kon bu kon jokri ka bu kon alu ko to ga di ka che ben chong gwa da din ko do tel me la to ka dai ti do to lora bang cha per na de ka la te ga gwad me to ga tin ba kula ngar me yo blodun be je biya wene ko biya kormo biya jakap ngai kon dio ja ke store no la ken mula kana kap mi ka ngong la mula ja kap ke ngai kone la lar ke la no ken muda kap la kana kap je ban wan me chi tuok ka ngwane no re ka mayom first reported ane chala da kuma kirmi yadi reported nyam the first reported ane chi konaling ke ngwane no re cha kap toni ka kep ni wunin waran kon la kwar ka unit state wunin wari ken kep na doni shukana kep shukana kan yukana kamne ko na ja meji kana kamke jojo jeno chuk so ken am chicken ke yen cha ga yen te gare ti jen then chala do cha ne to cha nyo man nanga ke chwa na nga jang ka gwa de dane dong la ge jeno chi ko kwaltin jen dor shal ko mo ton nos ka jen warap dor kim yadi ne to mi me cha ko kem den cha ko kam jang ya ju no na je ya yan je ke ya na ge and then cha ga cha ka nang dio je ro ke ne dang dok cha ka nang ka ruweng administrative area ruweng jente bodo dung nore then chu koromo chi ne dang dok to ke ro cha ka nang ya na cha chi chum nu kut jana cha ka kep then cha na cha ko parade la paration lot kanu ne mi sharam cha parade cha la niam na cha je chung cha de ni cha re le ka ba shu bar ba yo bar niam na lo na ke gwi ke joj chir me da ne cha na galwak anwore me waja kem nu ke Sudan cho kem nu ke Sudan cho no ga shwa be na ganwore ajanta mi ta ga ne titi ya nek tine ja men kula bay ke ne me longo odi kanwore tup ko mo kem ken ga jang ka ngai ken no ne to cha ga de opel me dong che de man tuok so we mean that jitaran ka ngan ka gan mane kono kon la nwere ken ko la tup ko kon mishana cha kan nako ken de kono chi jang kan nak ka jaro wenga mo and then she got nwere she can message ken to dio je one of the uncle che right na jogo ne no jogo ne kon tong mi no kan mare kane
ana meje thiech ko chaling anu chana chaga ne kala thok and then cha jo je kwai ke je cha tin maram da la kwer ma yom dio je mu kwa commissioner ki nga cha ju no ramidan ni re chi yen kan ti cha yin ti jen and then cha ken loj tele message mu gwa mi je la ga la ro kunne ya but chicken nga je gwa no te ne cha yen ka cha nang den me na ro ke ne kon te la jang ne wi je mi no cha na cha nang gwa chicken look ken tel ne ya no chicken jai kana ko shi na go already so ne ri na go already de ko ngula lat ka shi kan ga go already so shi gun wari kan ga and then from there and then shi kan nuwar kon ko ken ke report an sha no de je shi na ke ja wa ka kwa kapkor godan ta gatina ko chele kan de chele la maran mana an ta ke en ka tel rating ten all the time de la jang jen bu nuwar bu kan page bu nuwar bu jen bu kan jan bu kan go page lo normal ba ko de mal kap chong la la kap ko chong ban mi che wona ko kwa na nek ke shang dar kwa chong ne parade netin konti la jang lat ke jen form o ne ti bi ka kula dual ko lat je ko these people will afraid jenta dan lat ke and not to forget babi anga je no ne en ma yomene me che kir mi yadi kur chala ke ko nyira dan nyira nor ke logo nor ni dio je chianen che state of emergency che jala no tele ne ti ba gor bi jal kamech no lo chu kan gor bi kan la let men me che fail bo kan we gwa ka tailel kan je gor gon de nuari de ka moy ko de ka moy kare so no mo me mi kan plan already mi chi garden wari kan chu kan rin ka bo ko kan ga page and then chi kor che audit chi jang yu ge no dong kor me bala normal karuwen chi kan ga jiga men commissioner yen mani ne ko kent la executive director di kwar SSPDF ka abimnom me mi chi kor che togo na chaw nang ga pinno nyene na ne ka koran chal ke kor mi kor ya togo and then chi civilian ken chi weten wona kor chi mena ne no mi kor ya togo la ti ke ngane te bu we kor no ko tiken ga make ndial ko by the way en dadi ya ruwen mo ngai kan ni chang no do ko de ten so kan ndial chaga ti nga mech ngai kan jen wo la kor la titen so chi kor ya togo and then from there ko chi ke te resistant kan ne ko la jang wena mo then chi kor cha togo mi ko togo and then china chikelu china we ne ka kudang ro report shala dio je more than 40 e ke ne de kontila de ni SSPDF de SSPDF wa tigitin ka ci civilian ba shigre ten la de ko civilian ne man chala ka civilian ga je lat ken ne ten kontin sha de ne shere ka meten norway army me norway army shiga de they are not soldier they are just simply ka community army tela protect na the same thing ne ken mutaka ne to so chaw yu jek re ko ngwa da den ko do teram la ngi je ci liya mo ci to so ajen mission mo me ci kor me ci to ki kon yalla yu ne no report cha dakre wa ke lew no sha na cha kanak no re kor mo ci peng mo ci mo ci chu luten ci ngwanen wer bo ci yu jen ka tay ko to je ku je mi tel me cha lar ga ku den by the way tel report mi ci ne ben peng mo ni ci liwo kane ko la ngwanen wer re ko ne ya kor ya ka ngwa da no na nyitin so up to now tel report mi ci jek lat kene report dung SSPDF mo ko wade enwo chana chaga na ka cha tit pul kel gan jala dan pul mo and then from there che jatlo che no ka jang then che jang karen je right now chika 1,000 of sold ye chikan ga jakka bimnom chikan ga jakka men gar shala mike mi dio je brigadier general chikan jak ka bimnom lo we lo be revenge ba jolat kanir ko lan wore anyok cha ding di chana chemela ri den charin yalla bo chagar yalla ka ko bigan wer bigan nek lo simply bazil targani nuare tinta ma yom poinken gata duanga sheka ngu teramba pelton that is their mission and on work ka dio je kon ngai me changa che we anyok mission speech de meche to ana me shal rajan wur shala mai ma ko ja mike jara medan cha jak che we winimi ko gor yen bo mal ba jono ngai kone nuare kon te ma yom ke unit state tel mal do no nga generally cha de mutwo mal la be gwada danan ci kwar ci go den ling so mi ci kwar en ling de no ba jun ye ba me kun ba kep ci dem to ne dial ke din at this time ko to korteten ban mi ci kuma sha madan ta melo sha kwar di cha kwance dial ci go de na ko le juge gare na me ci la mu do dien tin ke kum do dien and then again dan de na ko tiki but right now na kor cha na di joto ba me kun ba ka kep no ba ye kuli chenge jek na mo she de let and then wodi na mo ci ga plan ngi kana lat
kore nya me chikana yigana maka je ne konte ma yom gana maka la thong ne kenya ni ka kor me dane shi kor ma je to ka biem nom ko biem nom cha dak chu yo lo jo ko chicken be ko be woj be kana ben be ko woj be kana de laro be kana ben pat ke be ga wonten chicken be ka kwida just be ne kan ko be ok benang then cha ko pe nok so that's why chi kore to right now jene pan ke pan ka je share ne ala ya jak before that cha dini dio je rapid support force dio je kan dini tin corner the door children mat kel ke SSPDF children rodin mat kel ka jankel chiga jien chikan wan wori kan go yan match and then cha ko joj then the next move chingwan wori go nyogo jien mukule teka woto wana bukare ne ali go nyogo jien chikane corner teka tun nos chikan go yan match ke report an shalat chikan go yan match and then chigane dan well kel chikan ganak ne welkel gane de jandang ro wino ngwane kana moy ko bot ka jang ten konet te ko toynos te ko ten ma ji gokreal ko a wekel entire county mo kele ken yin tono kane de konte ka mayom ka jima yombo ke ngwen wer tien ka rodien de chwal ke ter shong militia a GSP la yo shi ka part of it but ke ngwen ten kon ko rodien general odien ka me jege chala da jang kan ka kam chondien and then from there can you go jeno ngwen obne nyiga that's why nen yena ano sharen yal chaye jak mo na we ka bok up to now ngode tele report mi shano ngabong me shiga na buka Japan cause bong no mi dichi bong no matot mala lar ken me ku ye chi bong no matot cause lel ken glo din kelu ala jang la kana ono no de ken wode ken kutuk balla ko wi adda ken ken anyo ken la kana dual ala ren yal ko no use ken ke very expensive so mi chete ka damage mi to cha de longa murial ga jeka spare pan ken telega so what they normally do ren yal mu we bok la boga no goten kontin tel de nitin katela manyu din mirtin don tel RPG launcher dan tel jitin so kan gota kon kan ka target jen menen yana tama kan gosen kontin ti spila yutin kan min bok dio je shi anen dio je kan min bok ngai kan en spila yu ke din so de ni cha ga dem bok re nyal te ke taktik niken so dol kan la kan ya bok no gota kontin de tin ta gatin ka don ka man ko ngai no tel me tiaten jen go dala yen ngane no bukan dawj bukan obok buka tugnu bukan ga boko ngai kano goda totel de ni tiaten de ni tigare rob goda dana nyen kan kanaten so jen e pane chi tok ka kuje mo en ko re chi tok and then chi gok chi kan nganang ka chi liya chi tok but kuje mi ala kuje ter shong malaysia den daga mayom tele report mi chalat ka kwidien tele ke report mala ni chan ka report kon kala ti le ken be ko kum kirmi yadit no bukan radiant chu mo ka tongwan ko tele kon information mi berar ka kon bala kona nen bo ne re report di no che je ga lon ku dan tikitin so ne me le road de kon ngaje no kor jatin malbe ben gwade dan ukir mi yadi duwe gorro bi malbe ben but for now tel mi shala mal keteram de mal de kebo ko tina kor gangram road ko at this time your enemy we ja law no jen be je kebala twok bi ngaje no che min pale ka me gwade ya jor okay bi jen slave ka je be changala gwan be je changala ala jor ke be je changala chal la kona chol be changala jang ala lede be jen lede ko be ngaje no tele ji power jen men yen tam no ngwan yen kwa surrender na de na ko surrender de ram la gwan terun so jen dan le road re which win me no money ekwi dan de la ye ekwi mayom ko dana le rode no ma kan clear information kana jek mitiji aspila yo tigatin bad ma ngaje lunga chalat wa keter shong malaysia nyenton ke dina SSPDF kana ngwani jane ala their they kon le use skin ano ke tin chal ke rapid support for lang ji Sudan content ka border with me cause tigben kamun mun South Sudan so kana content dong titin so right now chana to kama yom kwana ben gwasame ka penal state mute kon go jo yaban jo ka kubo but let's talk about penal DOJ penal sharing already don't they go clear some few point to don't they kon kangach Jacob Dollar ka penal governor dung penal ken chika message ni to contradict chicken kalat message ni dangro message nyam ajene be office de ki muktaba ndan te ka malakal be je nangre wech ka nasir County
miten nuerten karodian te dor nuere te dor tene. There's also reaction ka jang kana tet ngum nang ke city mo nang ja kana ser ko mecha office cha je move cha nang kana ser new jeno dibo cha lon ke liu ke par ke liu cha nang an winimi lar tandi nen gone ne Jacob dollar mo te mititin gore jeno jen be development be nang dorien ka ji duarien nyon kana. Number one thing me dong lat jang kene tet right now no mo miditin kene ngum de nang ga je ka tin dorkel no kana ser no mo kel kake ci Jacob dollar ci we kamu we men yam dio ci kon yal ngach ne ka pete ci wa ci Jacob dollar la no dere muktab dere ja kap kanasar chaje pressure and where content kel ke kin yadit ke jupa eno jina we te ka kanasar we kanasar bi base bi je establishing winimi bi de ni bi awta kel bi awta gwa kel mete kur bu tuwo be jingni wana mona ajen mission da nan teke tenetam gorga jeno bunwarodian bunakarodian ke bunwar bu blue karodian. That is the mission. Anyo gorka no ba anwar ba banek tiaka ala en mashal kamo corridor di ala to kieso ba river cha goro te rambe de quick care kujira antinasir teten ne di al gorga jeno bika ket bu kuyer bu gorol buñ ajen mission dan ente kuma kirm yadi teten kan anwar ka tin continue chikan ga moy kayo ta Jacob dollar jogo no wir kanasir ajen dan to kono Governor Jacob dollar we kanasir. Now, mon kwele jogo no nene itega te ku contradict. Ci point Jacob dollar ci ken message kana jak. Chol ken civilian di alan wo yen bia kanasir. Nasir ci la sef nasir tele korea tan. Jo ken e konti la civilian no no biare wich. Go ne ye. Ti dial katen. Ci ga nyogo shoot chol ken NGOs no GNGOs ne dial. Ki organization dial tele la humanitarian. You can alone ray which biakan nasir ana mo ta ni shanen tama chiganero chigane te dangro ti chigan gachul jogana en wobia cholken civilian biare which ka cholken and jiwos ni en wobiare which and then chari report ya nyoko mlat keje Ramadan en la county commissioner wudi chale shankot je chale shankot shankot ronjel ke shankot jal ron okay shankot ronjel Chichen ko da mo dio je new pajeling dio je new county commissioner dung Nasser. Che report che jetup. Kel ke dine SSPDF. Chicken warning chicken tup. Warning man kwal jo kule contradict gene. Chicken a jogo no ne. Jung ne ye yen civilian dial kon te kamandeng. Yen dial kon te kamandeng chine ye gur enran a wi rodan wi kier mo kelu. Yen we are queer chine ye gur ngwatamo. Jogo na da no jiana ka chicken ji NGO ndi alekene jogo no shine yo gorbone kamande gonel content civilian tikitin woje rudun bane right now ne ti mugane te gorma la tok chol ken NGO no biya de wich lel ken le jogo no yen woje rudun gwato mo wiya kuyir ka kel ka chol gan civilian no biya re we kan nas kan lel ken le jogo shine goron gwato mo wiya kuyir kuje mi I think chicken gorma ne di ti shi malamente ka anyok NGO no ba ga chal kanasir gwan mi tele civilian tiatan tel ne tiatan by the way ne kero ne de ko larna kero diok man ne re konde dong la shi man ne konde de kwikir mi yadit chika ne dial chika ne de konte kanasir ken dial just very few people ken de konte kanasir gwasma michal ken NGO no wo bia da which o ba na ba ko le force no biga let bi ken bogor let bi go let gwasadien NGO bu go let gwasadien ken pankin gan dol wal bu go let gwasadien gwan ma chane dial chaga displace angamte kanasir right now nobody de la jen man de ngamo dong de na tinon ki goto ko nen takti kala ron chine gon gwada mo jana so bi anga jenodi tirek teten mi ko ben right now ngure ken benen wudi shalga me Jacob dollar ken ben kanasar but cha advanced team che ja already kwa muktam ko ala yaleka take a message me can share online ka tinon gwada mo and then chigala do bigger way kanasar so na me meteten enyoken Tupken 72 hour. Tani jen baro wira wono yen biya jien. Yen wera konen te ka border. Tinti ka Nasser. Bina biga jien biya we kwich roll boy. Ka ngan buken kulu lo rwajana. En kirma yadi de chor kene jikwara much. Allow simply keni occupying territory dong a win. No. La territory titele natin a zero. Nere la gwade no mela yena lingo no cha sidi cha jot mut ke sidi gwada dien
what the more na ticketing la population gwa dan tin jen gwa la loke and which monte which al nasar on take you lang de tel da la bang bang even a ko da la bang bang mitel civilian la gor no goten contente civilian ticketing la population na kwa lo ko shi ade men let ka rodun gwan mitel ye ne ko no kuyen gala rwach anyoken kwan wari ngum ci tam din je ben ga jamono bi ken ne timo la di loy ni eno ke kwi kwara ko jen ta dan le rode li ko ne everywhere ka kantin war dia chimuku yenen nen tama state and malakal and no wana ka jongle go diality shu na tan tam right now wo kon ka unity state ala re which South Sudan kelu go dang jok kan chu ne dial tinone mo kon ki Equatoria bala jen western kan eastern Equatoria don jende ko la laron ko central agent na tan agent ku mi kim yadi te tanone ina ka juba the rest of the state nitin kon na me da kan kon chuch ka kan goten kon cha de ni cha ga jakten ku mi kim yadi de ni cha mo ke yo tel me kam ga changa kel so these are the thing kwana we mi kon ngaje no chi Jacob dollar chi order chi tu no ben kana sir now a chance mi tedi kaje no chi kur che buto ko la teten na mo kel kie ende jidan chi ken no dong ko chi ga 1000 of SSPDF soldiers kan lap chi ken stage na gwadan ko ken jen gwadan bugatin ko lat kan bug civilian gang I don't know who can civilian la gang kan nga ka civilian kan jen dori na madan ka gat kin to doro ne tin cha ko jo tin cha no go bug da wich ko man ke le goro biya gat kun ke chibe these people quarantine men jo gena kan nasa dio je chi anga india alakir dwale kanwari ka kuin kware this is all about campaign by the way campaign la na campaign akir mi yadit ne jono mu kuin kwar weben kanwar dialati tinyer ga jeti ke chaja gor she can have a vote so for that reason tel kim yadit tel je choice the no bokon judge ko chen lel kuin kwar lo ben run you know tel ramu ko kon mu bi la kwan agent dan teten right now so right now agent dan lat agent campaign dan let kana wana ka kobo ko duna sere mo banal jegdi o jago konintin be mo butu oktuno ko kuy kon what will happen ngaje netin konin to garon katin to garon wasimo but based on information to kon agent top kono money wana ka kobo akobo sha very sad news charge nongtin take a sad news mi chanong and sad news more watch the SSPDF shikaman wa dangro shikan kanak ripon pa jiga tem right now so I was surprised ko share and then mona milat ke jenu ishi the SSPDF shigaben la nyu the jenu bategarik to want to burden lat ki bategarik to to ko kan the SSPDF and nyirian kanware and chicken wade jago de gitik chelling no shaman dangro no shakanak report an chejek kwala kujeno ngutu okone kan confirmation mo ga kan jik batchen kan it gojeno dong de jalar e jen lode la tok kon ti mi chalar kon ne me chang cha kon joko gwano nene jin mi nge jeno de SSPDF shigben chu goro bore re aka kobo ana ko ci kon luje dan luj kene men ci kon nen men jendang raw wi de dok ki men jendang raw wi de raw ke wundang die ano ci kon neno ci kan ganak so right now mi ci kan weje mo ci kan nyom kep kana so it mean that tigerek mi de to ka en ram mo mi shu kudien ke de nyetiti so ko kuje moni ci kono gor eno de rek der la to go nono so ne me agent set report ana ci jigin wi ne mi so ne kon ten taga border ko ka border ka tier gol kan wara kon dial men go la de la chumen ende kon tup mala chumulong right now am right corner chana disunity kitel mat ka ci kon consequence de ci konen regen non ka tel mat ka ci konen right now a shang bo kon ngang nom nya ngak bo ano ci tel mat ka na me da kona bana lunien ten na me nyok ka got ya bene cause runtu mala kon right ten no were mada rodun tene la ja tew ngum nang tenone ko cha gu jendo ando dan tin were te ka dagla ne ke ji charen mat jen te ne de ko benefit you know so those are the issues in kon lat korodian so kujamo nuari cha dan mat madan karodan ajen do dan bana dik bana ka kaptonga je
mu wete charoran mat no tele mu gwam betok so de da la jen chuma jokka na mo madan ba kon jago bante go bana kalat but deng dan ba kon yong gwanter men gwanter bu metel wot bane ba kon yong an ban jika another report biya te kamal